Yes, banyita Robert Prince omuzini wa kulugama Igme Family na Jesus Lives Church. Nkwenda kusaba ikara Kitara TV kandi subscribinga mnyiga kadako utaruga mkutu ogwo. Big up to every fan of Robert Prince. Abanyora abaye ngumuri banyora muri fani munuka. Abanyora abatunzire Bunyoro muri fani mwandara. Yo wagwande mkao me bad man crash straight out a bad man camp. Munyoro wena buli hokali hona. Like, subscribe and follow. Obabiri mu order. Hondera Kitara TV ha mukutu gwona hokali. Badman Camp representing. Kitara TV, Kwegesa, Kumanyisa. Yes, abaruzi ba Kitara TV nkwenda kubaramukia hona na mbere mukali. Mwebale kuba ne mutuhondera, mwebale kutugonza, mutugondeze maliko. Kuruga nambe twatandikire Kitara TV mutufoire ensonga nkwenda kubasima. Nambere okali kuba no tuhondera munsi za heru Omunyamasaza embaganiza hane za Bunyoro. Hate kyo inakora saha zino kusharinga video eno so that nabandi basobole kuba ni bagirora taginga bagenzi bawe ba mentioninge mu comment box eno so that nabandi basobole kuba ni bagirora. Entekaniza Turambure Bunyoro na hati nyizire amabara Julius cyo muhendo ha Kitara TV. Kitara TV tubaho Kwegesa no Kumanyisa hona nambere okali. Sabite hoire tukarambura Karuna Falls. Kandi Karuna Falls nko kujagambire ziri mu Kagadi, Omunyamasaza ya Kagadi mu Karugasale Sabu County. Kwenda kubasima nywe na bapicking interest mwagonza kujya kurambura Karuna Falls. Reka tugende turambure ibintu byaitu nkabunyoro. Uturatuta birambuyire bo habara bidambura. Bata bakusinga batekezo kurambura kuba kwa Bangereza abajunga baruga munsi za heru ni bajyani barambura. Beto naitu hano uraburi Bunyoro uri mu hano hoima uri Kagadi uri Kibale uri Karukuzo uri nka ushobora kurambura ibyo burambuzi biri. Tushobora kuba ntubitubura. Dora amazingeri gakudomokara kikuhunirizo boko boli mu Kagadi utakajyaga hakikaro kino. Kikuhuniriza kandi kibi muno na habwekyo kitwalenke ensonga ojorambure Karuna Falls. Kiro kino kwenda tubenturambura Sion. Ojja kuba no tura tujwaire ngo inizo zimu habukuba kikabanikiye kiro kimwe ekyo ekitwarugire ha Karuna Falls. Tukaruga Karuna Falls twagenda ha Sion. Ijuka tukaba turugire kuri to na tujubire tukaba twina kamurengo izaitu zome. Habukuba akaba yo musana ruhanga katuyama anti engo izaitu zayoma. Hanyuma yo kuvuga hakatemerero kati yitonto bunturuga Karuna Falls tukemerero twasanga umusiga zona yemerera harugudo twabazaho nawe. Amazina gawe niwo yarange mana kwa sweet urashomera nkai rubona ati nabo baherezo sweet murari emineke muragiria mukwate emineke kana cyane mama takwenda bahe emineke mubayi muzei onganyire kunanka ase birote urungi. Hanyuma yebitu tukeyongera twagenda maiso twagenda Sion. Bunyoro kwenda kubasima bokuba mutangirire ngandeze embaganiza mutangirira abantu abembaganiza mumpuliraho nimbazo orukiga abantu bakusinga kuno bakubaza orukiga bakubaza orunyarwanda baitu bali mu Bunyoro kwenda kubasima nti Banyoro tutangirira ngandeze embaganiza kandi bayija batugonza bayikara naito kurungi. Ekikaro kino Sion kinkwenda turambure kiro kino ekikaro kino Sion na mbeto kwenda turambure niki ekikare kikuteberezibwa na mbere Bikira Maria na Yesu Kristo babonekere bareka hebigere. Ojja kwehabuze ebigere manano ko biroho ijja turambure Sion gendi ijja na nyowe ogenda orure ebigere bino. Obutwayikiro mukikaro kino tukasanga ho mukazi agenderere mu myaka nkoko kumurora yatutangira kurungi yatusekera kandi ngeri mazire kubagambira anti akaba nabazo orukiga nawe mu kiga bayitayikaire mu Bunyoro okumara akaire karayira. Ekikalo kibigabyo byona kandi ekikalo kino boyija obundi awukino kwara bakashawa simenti baibati oba bariyo baso bababu okuna ko bataro kwamisisibwa okikora mukama ryo muhozo wawe kugira ngo obetare yo kumurikira abandi. Amina.
era nambone tari kikaje mukazi omunyankore tete hano kurambura yatereza batire kikaje gekizima ubugu bose twatari kucheka umwanya gwatarika kwako umwaka no kurebera kuri ibara kuhanisha rero kugenda cyane tekintu kandi kwapura muhugisha sangira munani wagira ntitandikira nkaye mukiko ejo ndi kumenya ibare omukaikulu nakatugamba abantu bajja mukikaro kino tibabayihawo sente abantu bembaganiza bajja mukikaro kino kusaba kwesengereza kuruhanga kuba ebintu byakubakolera nk'abantu baitu bo tibabayihawo sente ababa bayizite mukikaro kino yatugamba nti obo we n'abasiimira abaho kyakubagulira oba akasente akakubalekera baitu atakakirwe nk'omuntu ebigambo bya mukaikulu bino bikaba birayira baitu twena tukaba ntwesunga kurola ebigere ebyabikira Maria na Yesu Kristo mukaikulu no tukamugamba obwire baitu bucheke asobole kuba naturanguza tukatandikira mu nju eno hakikaro kine kikuhoniriza busaha enju eyombekerwa eroho eyo muntu akuraraho baitu muno nambira okurola hansi yeibale lino no mukaikulu narara n'abantu baye bona hanyuma yokurambura hansi yeibaro ko nambere mukaikulu narara akatutwaro yaturambuza ebintu ebindi kandi yatugamba nti ali musibiki asibiko buwakame enjo no yokurura mu ibale lino nambere ngera akingireho n'obu wakame bwaye bwikara iwa kutondera Kitara TV orayijuka nti Omunyamasaza ya Kagadi ekasarwa Omunyamasaza yabayire enkoto muno eya Kibaale kandi galimananu kwenda kwikiriza abantu abakomere ibara lino Kibaale bakaba bahikire habo kuba mananu gali nti ngokuba n'orubate bikaro bino bya Kagadi Kakumiro Kibaale yona ojja kwikiriza nti eina amabale agimbaganiza obu twaize twayemera haibale lino haiguru ikyasingire kunyumira nikyo kurora hansi hona nihanyirira nihazoka kurungi galimanano Bunyoro ensenyi mukaikura katutambiza ebintu ebindi ebyembaganiza baita ekintu ekyasingire kutunyumira ekindi niryo ibale lino waliteraga n'oburaniro bwatukanka enkoma ini mukaikura akagumizamu yaturambuza ahantu ahandi kandi twahika nambere itwena twali ntwesunga kurola nibyo ebigere bya Bikira Maria n'ebigere bya Yesu omulozi wa Kitara TV kakuba bawegendereza okarola video eno kurungi ojja kurola ebigere galimanano biroho nebizooka akatutwara yaturambuza handi hanju ya Bikira Maria hano nambira okoro ekisani ekisigirwe kya Bikira Maria eni enju ya Bikira Maria abantu nye bembaganiza baija nibateza amaju nibasabira hano nyinaitwe Bikira Maria abakolere ebyembaganize bakwibe baba nibenda hanyuma yokurora ebigere ebya Bikira Maria na Yesu tukaisana tuhikire kandi tukaisana ekyali kitulesere kihoyire mukaikuru akaba nakyayenda kuturambuza ebintu ebyembaganiza ebiri amabale gano baitite tukamusaba twamugamba obwire bwaitu bucheke nabwe ensonga egi twamugamba tukwenda kutaha mukaikuru akatusibira kurungi kandi yatusabira nesara omurozi wa Kitara TV nkwenda kusima webale kuba n'otuhondera baitu ekikuru muno teka turambule Bunyoro yaitu tusobole kuba ntugitumbura habwa Kitara TV ni Niyo Julius Kyomuhendo musajja omulisa kandi omweho wabamoli leka tuyitirayitirane sabiti ekwija obo nimbaleetere kyobulamuzi ekindi ekinyakulimu Bunyoro
Kitara TV, Kwegesa, Kumanyisa.